Lomuhla njengoba lulunye enyangeni yemphala kusho ukuthi umhlaba wonke uqala inyanga ekukhumbuta sive ngebumcoka ekuhloleni yena-ke mdlavuza ikakhulu loyo-ke yomabele nesibeletho i-Breast and Cervical Cancer Awareness Month. Indvuna yelitiko letemphilo imbungalizi Nkosi kusitelo lomhla ekuseni lapha e-The Gables Shopping Complex eZulwini yetfula ngalokusemtsetfweni ukucala kwayo lenyanga lapho evete khona ukuthi wonke uyakhuthazwa ukuthi ahambe-ke ayotihlola ahlolwe acilongwe ukuthi ngabe ude yini imdlavuza lekuyintfo lekhutsatwako ukuthi umuntfu amane akwende kanye noma kabili ngeminyaka omunye. Indvuna ishito ukuthi-ke umgomo kulomkhankaso eminyakeni losetulu kulwa namdlavuza kanye nesifo semkhuhlane we-COVID-19. Nebekunene lucwaningo mhlaba wonke likhombisa ukuthi tifo lesitaba nato kusukela nyalo kuya nembili leti tasibulala kakhulu akusito nato letithathelwa nawo njengabo-COVID njengoba sijwayele. Kanti-ke sive sonke sikhuthatiwe ukuthi siphumeke singene etibhedlela kwenta siciniseke ukuthi umuntu uyahlola mdlavuza yomabele, mdlavuza wesibeletho kanye-ke nemdlavuza kubo bobabe lawo-ke lekufuna ukuthi bawuhlole njalo. Indvuna ishito ukuthi etifeni umuntfu langathelelwa ngumuntu tona naleto-ke latalwa nato mdlavuza ubukashe ngathi uhamba embili emhlabeni. Kubeka Khanyisile Mabuza, Endzameni temsakado we-Channel yeMaswati, ngina Zandile Mpapane eZulwini.